Kanza kwethu a developing interesting story ngalo advocate uMonis Thumentsako, u-advocate Isikhakhana. Ngiqale ngokubingelele ngikwamukelele channel eMaSwidi Media Production. Makuthi uqala ukufika ngicela isiqiniseko sokuthi uyasubscribe, maqeda ubale video ushawa like bese uyakhomenta kule video yanamhlanje. Kanza kwethu lona uMonis Thumentsako, u-advocate Isikhakhane, a very well known advocate la eSouth Africa. Ngicabanga ukuthi-ke unakho ukuthi-ke umbone kwi-TV yakho noma-ke ey'ndabeni ezisuke zithinta amacala abucayi noma osopolitiki balapha eMzansi Afrika. So u-advocate Isikhakhane ubeke neshwa kule mpelasonto esikuyona engenelwa-ke imigulukudu e-ofisini lakhe. Le migulukudu ithe mangabe-ke ingena ayiqalazanga into ey'ningi kodwa-ke iqonde kumakhompyutha akhe, yaqonda kumafoni akhe, yaqonda kuma-laptop akhe nakuma-documents akhe. Kahle kahle-ke iyothatha-ke izinto ezibalulekile njengoba-ke ewummeli. So-ke uzoyibuza ukuthi-ke why is it interesting ukuthi a random advocate angenelwe-ke imigulukudu e-ofisini lakhe ifike-ke ithathe-ke lezi zinto ey'baluleke kangaka at this point in time eSouth Africa. So advocate Isikhakhane ngiyacabanga ukuthi-ke bunokumbona vela kakhulukazi ku-TV yakho ngesikhathi emele-ke uJudge President Mbenenge ecaleni-ke bekade-ke enalo ayekade-ke livulelwe wesifazane le-sexual harassment kanye-ke ne-misconduct ngesikhathi-ke uJudge President Mbenenge esolwa ngokushela owesifazane obekade esebenza e-ofisini lakhe ephinde-ke futhi-ke emthumelela isitho sakhe sangasese. So leyo case ku-advocate Isikhakhane wayibamba wagcina-ke eseyiwinile. Imaphi-ke amacala amakhulu nabalulekile eSouth Africa abekade-ke ewabambile? Elinye lawo nje wayekade engummeli kaJacob Zuma ngesikhathi-ke ebizwe kwiZondo Commission, kanti-ke futhi namanje usawuyena ummeli kaJacob Zuma kwicala lakhe noma-ke kuleya case ye-arms deal elokhu-ke yaqala ngonyaka ka-2004, 2003 kuze kube-ke manje. Njengoba-ke leyo case inkantolo yaze thatha isinqumo sokuthi-ke cha, sekumele ukuthi-ke manje le case iyohlala phambi kwejaji enkantolo njengoba-ke izohlala ngonyaka ozayo ngoFebruwari okokuqala ngqa selokhu-ke laba khona leli cala. Bese kuthi-ke elinye icala elibalulekile akalibambile njengamanje u-advocate Isikhakhane ileli elivulwe u-Arthur Fraser elivulela umnumzane noma-ke upresident walapha eMzansi Afrika umnumzane Cyril Ramaphosa icala lephalaphala. U-Arthur Fraser-ke wayekade-ke ephethe-ke ezokuphepha zombusazwe wakuleli loMzansi Afrika ngaphambi kokuthi umnumzane Cyril Ramaphosa amsuse kuleso sikhundla ayomenza umkhuzi wamaphoyisa wezasemajele. U-Arthur Fraser-ke uyena muntu wokuqala ngqa eSouth Africa owaveza udaba lwephalaphala emphakathini emva kokuthi-ke kuntshontshwe leya mali noma-ke lamadola ayekade-ke entshontshwe esofeni kamnumzane Cyril Ramaphosa eplazini lakhe elisephalaphala. So u-Arthur Fraser uthi-ke wathi mangabe-ke ithola-ke le ndaba yephalaphala wathi-ke uzama ukuyibika emaphoyiseni, bamzama-ke ngokuthi-ke bambribe ngemali engamamiliyoni elinganiselwa-ke ku-40 million and above. So leyo mali-ke wayinqaba emva kwalapho kwabe-ke selivula-ke icala emaphoyiseni ngoba-ke lelo cala umnumzane Cyril Ramaphosa wathi mangabe-ke entshontshelwa leyo mali kosofa bakhe wangalisa emaphoyiseni kodwa-ke wahlanganisa igroup yamaphoyisa ayekade-ke engasasebenzi njengamaphoyisa ukuthi-ke yenze uphenyo futhi-ke imtholele imali yakhe, yenze isiqiniseko sokuthi-ke bonke abathintekayo abangofakazi abakhulumi lutho ngoba-ke ney'nsolo zithi ngisho isisebenzi sakhona eplazini sanikezwa imali ukuthi-ke singayithi vu le ndaba. So u-Arthur Fraser wathi mangabe-ke ivula-ke le case iphalamende labeke selihlala-ke selibheka ukuthi-ke ingabe kufanele yini ukuthi-ke umengameli ayiswe kwi-impeachment committee ngenxa yaleli case. Kwavotwa nakuyilapho khona umengameli akawina khona okokuqala. Yathi mangabe-ke sibuya-ke okwesibili seliphinde libhekisiswa leli cala kwase kuthiwa cha, kumele ukuthi-ke aye kwi-impeachment umengameli Cyril Ramaphosa. Ngokomthetho nje njengoba-ke kune-impeachment committee ekhona njengamanje iyenziwa-ke yilo leli cala elavulwa u-Arthur Fraser omelwe-ke ilo advocate ombona-ke esithomeni sakho. Yena-ke lo advocate unguSikhakhane uphinde-ke futhi amele uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Uzokhumbula ukuthi-ke kuleli viki esiphuma kulona uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uke waveza ukuthi-ke kuzanywa ukuthi-ke kuboshwe yena kanye-ke noKhumalo njengoba-ke kukhona iwaranti njengamanje elinde ukuthi kudlule umhla ka-30 June bese-ke kuboshwa uGeneral Khumalo. uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uphinde waveza ukuthi-ke kahle kahle bekade kubekwe iy'nsuku ey'mbili ukuthi-ke kumele ukuthi baboshwe bobabili. So ngalo lelo viki sekugqekezelwa u-advocate Isikhakhane omele yena uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Kanza kwethu iMaSwidi Media Production ayinabo abaseshi abaqeqeshiwe, umsebenzi wayo ukuthi kulethele udaba osuke olenzakele bese-ke kulethela nawo wonke ama-events ahlangene-ke nalo lolo daba. Okwakho ukuthi-ke usitshele kuma-comments ukuthi-ke wena ingabe ucabangani ngalama-events enzakalayo nokuhlangana kwawo ukuthi ngempela kuthathwe
izinto ezibaluleke kangaka zommeli omele uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ofunwa phansi i-IDEC ngokwezinsolo zakhe, yena futhi lo mmeli ephethe-ke ulwazi nobufakazi obubaluleke kakhulu mayelana-ke necala lephalaphala elivulelwe umengameli Cyril Ramaphosa. Asihlangane ema-comments, ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Ngiyabonga.